zadovoljstvo mi je danas organizujemo ovaj webinar. Poštovani članovi, u ime Slovenačkog poslovnog kluba vas srdačno pozdravljam. Moje ime je Maja Ćuk i obavljam funkciju koordinatora u Slovenačkom poslovnom klubu. Nadam se da ste svi dobro. Kako nam je COVID-19 uneo dosta novina u načinu našeg života i ophođenja jednih prema drugima, nadamo se da ćemo uskoro prevazići sve ono što nam je ovaj virus doneo. Kako bismo bili blagovremeno informisani i pripremljeni za pravilno postupanje i u poslovnoj sferi, pomoći će nam advokati advokatske kancelarije TSG, Tomić Inđelić Groza. Oni će nas danas uputiti u novosti koje je doneo COVID-19 u ugovorno i radno pravo. Prvo će nam se obratiti advokat Ljubica Tomić, koja će nam pojasniti promene do kojih je došlo u sferi ugovornog prava, a zatim će nam se obratiti Ivana Stefanović i Saša Sinđilić i oni će nam malo detaljnije govoriti o promenama nastalim u sferi radnog prava. Zamolila bih sve prisutne da tokom webinara isključe svoje mikrofone i kamere kako bismo imali bolji kvalitet slike i tona. Svoje pitanje možete pisati u komentarima ili ih direktno uputiti govornicima na kraju njihovog izlaganja. Naravno, za vašu informaciju treba da znate da se webinar snima. Predajem reč gospođi Ljubici Tomić. Hvala. Ja se nadam da se čujemo. Da? Dobro. Dobar dan, dobro jutro. Ja imam radost da vas pozdravim u prvom webinaru koji radimo iz kancelarije naše. Na bezbednom odstojanju smo Saša i ja. Ivana je od kuće, ali evo polako se nadamo da se vraćamo u normalu, bar u ovom faktičkom delu poslovanja, koje će nam omogućiti, kako je najavljeno, ukidanje vanrednog stanja, povratak u naše kancelarije i možda malo više pojačana komunikacija u sve mere bezbednosti koje naravno ostaju. Bez obzira na taj prividni, da kažem, povraćaj u pređašnje stanje, on se neće u potpunosti desiti, zato što, kao što nam je Maja Ćuk sada i rekla, postoje određene promene koje će nas i u pravnoj sferi dočekati. I Maja je rekla da ćemo vas mi upoznati sa promenama u sferi radnog prava i u sferi ugovornog prava. Kada pričamo o promenama u sferi radnog prava, mogu da kažem donekle da, znači i o promenama će pričati Saša i Ivana, ali i o poznatim institutima od ranije koji prosto u ovim okolnostima dobijaju svoju primenu i način kako ta primjena treba da izgleda će biti tema. A kada je reč o ugovornom pravu, što će biti moj prvi deo, moram da napomenem da nije bilo nikakvih promena u pravu. Dakle, mi tokom vanrednog stanja nismo od strane Vlade Republike Srbije dobili nijednu uredbu, nijednu odluku, znači nikakvu regulativu koja je promenila bilo šta u sferi ugovornih odnosa, sa izuzetkom jedne uredbe pre nekoliko dana koja se odnosi na turoperatere, znači na turističke organizacije i povraćaj novca, odnosno odlaganje planiranih putovanja, ali pošto smo mi ovde u poslovnom klubu i bavimo se privredom, znači u sferi komercijalnih ugovora država nije intervenisala. U nekim drugim jurisdikcijama se to desilo, ja ću vam posle pomenuti kako. Lično smatram da ima svojih prednosti što se tu nije intervenisalo, zato što naš zakon o obligacionim odnosima nudi određene pravne mehanizme koje treba sada upotrebiti i o kojima treba voditi računa i koje ja želim da vam osvetlim u narednih 15-20 minuta, a posle o njima možemo i detaljnije da pričamo, koji nam znači daju oruđa sa kojima ćemo se boriti u našim komercijalnim ugovorima. Bez obzira da li smo ih zaključili pre vanrednog stanja, pre pandemije
da li se to odnosi na ugovore koji su zaključeni tokom vanrednog stanja, ili moram napomenuti čak i na ugovore koji se zaključuju sad, uslovno rečeno, nakon predviđenog ukidanja vanrednog stanja, ali sigurno u jednoj godini koja će sa sobom nositi velike, kako najavljuju stručnjaci, velike ekonomske i tržišne promene, ekonomsku krizu. Znači, u svim tim okolnostima i na sve te ugovore, zaključene i ranije i u toku pandemije i eto u izgledu i posle, o čemu treba voditi računa. U ugovornom odnosu, usled nastupanja koronavirusa, pandemije, usled određenih mera vlade Srbije ili usled ekonomske krize, može doći do situacije, o tome zapravo sad govorimo, da jedna ugovorna strana ne može da izvrši svoju obavezu ili da joj je izvršenje te obaveze otežano. I pitanje koje se postavlja i o čemu mi sada pričamo jeste, a šta naše pravo u tom slučaju predviđa? Napomenut ću na početku da vrlo često pitanje koje smo mi imali je bilo da li je uvođenje vanrednog stanja viša sila? Odgovor je da uvođenje vanrednog stanja kao pravni akt, nije sam po sebi viša sila za sve ugovore. Svaki ugovor se mora uzeti brižljivo u ruke i proceniti da li su mere koje su donete tokom vanrednog stanja uticale na nemogućnost izvršenja ugovora, pa ako su uticale, da li su uticale tako da se ugovor u celosti ne može izvršiti ili samo delimično, da li su uticale tako da se ugovor trajno ne može izvršiti ili samo privremeno. Ili pak su uticale tako da se ugovor može izvršiti, ali otežano. U zavisnosti od ovih odgovora, od ovih premisa, različiti su odgovori šta će se desiti sa našim ugovornim obavezama. Ne samo vanredno stanje, nego i nakon ukidanja vanrednog stanja, ne daj Bože, nastupanje nekog drugog talasa pandemije ili pandemija u drugoj državi ili vanredno stanje u drugoj državi ugovornici takođe može imati efekat na naš ugovor. Znači, nije samo uvođenje vanrednog stanja ono što je okidač za primjenu ovih instituta, već ono što je okidač za primjenu instituta o kojima ćemo govoriti jeste odgovor na pitanje da li je moguće po objektivnim kriterijumima da se ugovor izvrši ili je nemoguće, a ako je moguće, da li je otežano ili je uobičajeno. Ukoliko je izvršenje ugovora nemoguće, usled događaja koji je izvan kontrole ugovornih strana, dakle, one nisu mogle taj događaj sprečiti, izbeći ili savladati, nesumnjivo to jeste pandemija koronavirusa, govorimo o višoj sili. Ukoliko ugovor može da se izvrši, ali je izvršenje ugovora otežano, primjera radi, radite od kuće, pa ne možete da ispunite neke rokove onako kako su ugovoreni i tako dalje, ili imate ugovor a pandemije u određenom trenutku čekanje na graničnim prelazima bilo duže nego što je to uobičajeno, mi možemo govoriti o otežanom izvršenju, a ne o višoj sili, i tada govorimo o institutu promenjenih okolnosti. U zavisnosti na kom terenu od ova dva se nalazimo, različita je pravna sudbina ugovora i različite su obaveze ugovornih strana usled ovih okolnosti. Hajde prvo da vidimo ovu manje tešku, da kažem, okolnost. Znači, ako imamo okolnost koja do duše omogućava da se ugovor izvrši, ali je otežano izvršenje ugovora. Ovo se naročito odnosi na, ja mislim, ugovore koje ćemo sad zaključivati. Mi
Ne znamo kakva će vrsta krize, kakva će vrsta drugog talasa biti eventualno do kraja godine, kako će logistički putevi između država funkcionisati, uprkos tome zaključivaće se naravno i na današnji dan se zaključuju ugovori. Ali šta ako, na primer, već u septembru, oktobru, opet imamo u nekoj od država iz koje je naša ugovorna strana vanredno stanje ili pandemiju ili, ne daj Bože, to bude i u našoj državi. Promenjene okolnosti po zakonu o obligacijama postoje onda kada je jednoj strani prekomerno otežano izvršenje usred ovih okolnosti koje se nisu mogle sprečiti, savladati, kontrolisati i koje su nepredvidive, a svrha ugovora se ne može ostvariti u toj meri da bi objektivno bilo nepravično, znači prema opštem mišljenju bilo nepravično ugovor održati na snazi. Ako su ispunjeni ovi kriterijumi, znači ovi standardi, da kažem, objektivno prekomernog otežanja i nemogućnosti ostvarenja svrha ugovora, strana kojoj je otežano izvršenje ugovora može da zahteva raskid ugovora. Ovde je važno napomenuti da raskid ugovora, koji je inače u srpskom pravu vansudski, vi raskidate ugovor na način kako je ugovoreno, ako ništa nije ugovoreno, običnim dopisom drugoj strani, znači vansudski. Raskid zbog promenjenih okolnosti, znači zbog ovih okolnosti koje prekomerno otežavaju jednoj ugovornoj strani izvršenja ugovora i onemogućavaju objektivno ostvarenje svrha ugovora, se radi sudskim putem. Znači, nužno je podneti tužbu sudu da bi se ugovor zbog promenjenih okolnosti raskinuo. Međutim, zakonodavac se na ovom mestu malo i povlači i kaže ovako: ako druga strana, znači ne ova koja je otežano izvršenje, nego druga strana ponudi da ugovor pravično izmeni, to znači, na primjer, da pomeri rok u kojem imate isporučiti robu ili izvršiti svoju obavezu, ugovor će ostati na snazi. Pravičnost te izmene će opet ceniti sud. Dakle, ako nismo na terenu više sile, ako nismo na terenu da za našu konkretnu ugovornu obavezu postoji nemogućnost izvršenja, nego postoji otežanost izvršenja, mi smo na terenu promenjenih okolnosti i mi smo na terenu da, ako smo ona strana koja je otežano izvršenje, moramo da se obratimo sudu za raskid ugovora, a druga ugovorna strana ima mogućnost da ugovor održi na snazi i da nam ponudi fer uslove. Ako se ovakav slučaj desi, 3 su koraka koje se preporučuju strankama. Prvo, treba prepoznati odmah kada se dese ove promenjene okolnosti i izuzetno je značajno u pisanoj formi obavestiti drugu stranu da su nastupile promenjene okolnosti. Zašto je ovo važno? Zato što zakon predviđa da ukoliko to ne uradite, odgovarate za štetu drugoj ugovornoj strani, a ona u ovakvim slučajevima može biti znatna. Dakle, prvo, znači detektovanje ove situacije, detektovanje da želimo koristimo ovaj mehanizam i obaveštavanje druge ugovorne strane o tome. Nakon toga, pre podnošenja tužbe sudu, naš savet je uvek, naravno, uz to obaveštenje i dati predlog kako da se ugovor prilagodi novim okolnostima, uz napomenu da ukoliko se to ne dogodi, stoji na raspolaganju mehanizam sudskog raskida ugovora. Iz onoga što smo mi u ovim okolnostima do sad imali na našim radnim stolovima jeste da su ugovorne strane uglavnom bile zainteresovane da se ugovori održe na snazi. Znači, nije bilo tendencija ka raskidu, nije bilo ni tužbi, već zapravo se ide na usklađivanje ugovora sa novim okolnostima i ovaj mehanizam sa tim mačem koji je iznad ugovora da se on može sudski raskinuti, zapravo dovodi ugovorne strane u poziciju da ipak sednu za sto i taj ugovor prilagode
novo nastalim promenjenim okolnostima. Pre nego što pređem na višu silu, u pogledu ovih promenjenih okolnosti, znači kad možete da izvršite ugovore da je to otežano, hoću da napomenem još jednu stvar koja je vrlo bitna za vaše zaključivanje ugovora sad, u ovoj godini, kada već ne možemo da predvidimo šta će da bude, znači još uvijek je to nepredvidiva okolnost, ali možda imamo objektivno šansu da znamo da će biti ekonomski teška godina i da je moguć drugi talas epidemije, možda i pandemije, i da o tome treba voditi računa u ugovorima koji se izvršavaju u toku ove ili naredne godine. Zakon daje mogućnost da ugovorne strane u ugovoru koji zaključuju, znači ugovorima koji sad zaključujete, ovaj institut promenjenih okolnosti preciznije dogovorite i da određene okolnosti isključite ili eksplicitno uključite kao okolnosti koje ćete uzimati ili nećete uzimati u obzir za korišćenje ovog instituta. Pa vi primjera radi možete i reći, neće se smatrati promenjenom okolnošću, dakle ovom koja može da dovede do sudskog raskida ugovora ili do usklađivanja ugovora sa novim nastalim okolnostima, neće se smatrati promenjenom okolnošću nastupanje ekonomske krize. Znači, bez obzira na to, vi ćete biti dužni da izvršite svoju obavezu, vi kažete svom saugovorniku ili on kaže vama. Dakle, vrlo je bitno da razumemo da je ovaj institut promenjenih okolnosti dispozitivna norma, da ga možete menjati ugovorom, ali da to menjanje ugovorom mora bude precizno, jer zakon kaže morate tačno odrediti okolnosti koje isključujete kao okolnosti koje ćete podvesti pod korišćenje ovog instituta. Pređemo sada na drugi institut koji nam srpsko pravo, znači ovde kada razgovaramo, uvek razgovaramo o srpskom pravu, a posle ću još nešto reći i o Bečkoj konvenciji i eventualno o FIDIC pravilima. Znači kada pričamo o srpskom pravu, hoću da skrenem pažnju još na sledeće. Ako je ugovor nemoguće izvršiti, mi smo na terenu više sile. Nemogućnost izvršenja može biti trajna i potpuna, to su ređi slučajevi, ali daću vam primer, to je na primer ako imate izvršenje ugovora da se isporuči određena medicinska oprema sa fiksnim rokom, znači u tačno određenom roku, ili ukoliko imate ugovor u automobilskoj industriji za isporuku robe za ugradnju just in time, znači klauzula gde je zapravo taj fiksni rok, gde je rok, vreme bitan element ugovora, a vi, na primer, zbog mera vlade Republike Srbije koje su u jednom trenutku bile zabrana izvoza određenih medicinskih sredstava ili zbog granica u kojima je beskonačno dugo čekanje, a rok je fiksni, znači za tu ugradnju just in time, isto nemogućnosti, smatra se trajnoj nemogućnosti, potpunoj nemogućnosti da izvršite ugovor u kojem je vreme bitan element ugovora. Kada je ta situacija, ako je ta situacija nastupila ili slična, vi ovde imate posla sa višom silom koja dovodi do toga, znači taj tip više sile gde je trajna nemogućnost, dovodi do toga da se ugovor raskida po samom zakonu. Kako mi pravnici kažemo ex lege, eventualno sudska odluka je deklaratornog tipa, nije ni potrebna, ali ako dođe do spora neće naravno biti, ali ugovor se raskida samim nastupanjem takvih okolnosti. Mnogo češće u praksi, međutim, je ovaj drugi tip više sile, kada viša sila dovodi do toga da, dakle, jedna okolnost izvan kontrole ugovornih strana, dovodi do toga da se ugovor privremeno ne može izvršiti ili da je njegovo izvršenje samo delimično moguće. Kada je to slučaj, strana kojoj održanje ugovora na taj način nije u interesu, može da zahteva raskid ugovora. Sad pazite, ovde kod više sile raskid ne ide sudskim putem, znači taj raskid može da se prostim obaveštenjem druge ugovorne strane postigne,
I u ovom slučaju, međutim, moguće je ugovor ostaviti na snazi, a strana kojoj ugovor, znači takav delimičan, sa delimičnim izvršenjem nije u interesu, može da predloži izmene ugovora. I kod više sile je bitno reći da je uvek prvi korak obaveštenje druge ugovorne strane pisano, zato što se odgovara za naknadu štete ukoliko se to ne učini, a opet i ovde kao i kod promenjenih okolnosti ona može biti značajna. U tom pisanom obaveštenju treba kvalifikovati višu silu, tačno je opisati, kvalifikovati da li se radi o trajnoj nemogućnosti izvršenja, dakle da li je ugovor raskinut po zakonu, ex lege, kako mi pravnici kažemo, ili se pak radi o tome da vi hoćete da izmenite ugovor ili hoćete da ga raskinete zbog delimičnog i privremene nemogućnosti izvršenja druge ugovorne strane. Ovde napomenjem da kao i kod promenjenih okolnosti, tako i kod više sile, vi se na te institute, podrazumeva se, ne možete pozivati ako ste u docni. Znači, ako su te okolnosti nastupile nakon što ste vi već zadocnali sa izvršenjem svoje obaveze, ovo sve pada u vodu. Znači, mi pričamo o jednom redovnom izvršenju i blagovremenom izvršenju ugovora, gde se u toku izvršenja događaju ove okolnosti. Kod više sile, kao i kod promenjenih okolnosti, za ove ugovore koji nam danas pristižu za ugovaranje, danas i u toku ove godine, šta je važno? Obratite pažnju na klauzulu o višoj sili, precizno je formulišite. I ova pravila koja sam rekla o višoj sili su dispozitivne prirode i ova pravila možete drugačije ugovoriti u svom ugovoru. Mislim da je kod više sile to čak donekle i važnije nego kod promenjenih okolnosti u pravno-tehničkom smislu, zato što je viša sila nije kao institut toliko precizno određena našim zakonom o obligacionim odnosima kao promenjene okolnosti. Ona je disperzovana u niz zakonskih normi, čak taj naziv više sile ne postoji, on je proizvod teorije. Čak je sporno da li je predvidivost, odnosno nepredvidivost događaja uslov za višu silu po srpskom pravu, jer zapravo samo piše ako je događaj izvan kontrole ugovornih strana, tako da ono što je apsolutno naš savet, pogotovo u ugovorima koji se zaključuju sad, kada je izvesno u kakvim okolnostima radimo i u kojim ćemo raditi očito u toku ove godine, jeste da se klauzuli o višoj sili posveti izuzetna pažnja. Prvo, da se vrlo precizno definiše šta će se smatrati ili šta se neće smatrati višom silom, dakle bilo sistemom enumeracije ili sistemom isključenja. Zatim da se definiše procedura, ja sam vam rekla kakva je po srpskom pravu, znači obaveštenje da bi se izbjegla naknada štete, međutim, vrlo često su ugovorne strane zapravo zainteresovane se ne dogodi to, nego da se dogodi samo da ugovor ostane na snazi, ali da se samo ugovorna obaveza odloži za vreme dok traje viša sila. To onda morate ugovoriti. Pa onda imate i onu nadgrađenu, vrlo često korišćenu klauzulu, koja po našem pravu nije. Znači, ako je ne ugovorite, ona neće tako funkcionisati, a komercijalnim ugovorima mislim da je najviše odgovara taj mehanizam strankama da se izvršenje ugovorne obaveze zapravo odloži za period dok traje viša sila, ali ako viša sila traje duže od, pa onda zavisi od prirode obligacije, duže od 30 dana, 90 dana, 6 meseci, da se onda ugovor raskida. Dakle, ima mnogo finih mehanizama koje mogu da se implementiraju u ugovor i mislim da je ta klauzula o višoj sili koja, moram priznati, nama nekad kad smo čitali kao studenti, a verujem i ljudima iz poslovne prakse, danas kada čitaju tu klauzulu, pa ono, katastrofe, zemljotresi, vulkani, to sve mislite neće se nikad desiti, pa sad nam se desilo, sad se svi bavimo višom silom i ja pozivam na veliku pažnju u formulisanju ovih klauzula u vremenu koje nam predstoji. Za kraj ću još samo reći, a onda prelazimo na jednako zanimljiv i izazovan deo radnog prava. Za kraj ugovornog dela ću samo napomenuti da ukoliko zaključujemo ugovore o prometu robe
pošto smo danas u društvu slovenačkog kluba, između slovenačkih i srpskih partnera, ali ovo se odnosi isto tako i na nemačke, italijanske, austrijske, dakle cela Evropa izuzev, koliko ja znam, izuzev Velike Britanije. I tu su posebni. Mi smo svi potpisnice Bečke konvencije o prometu robe, dakle u tom slučaju, kada pričamo o višoj sili i promenjenim okolnostima, neće se primeniti srpsko ili slovenačko pravo, nego će se primeniti odredbe konvencije i one se automatski primenjuju čim su ugovorne strane iz ovih zemalja, osim ako smo konvenciju izričito isključili našim ugovorom. I ja ću na ovom mestu reći, bez da ulazim detaljno sad u konvenciju, reći ću vam samo ovo, da konvencija u teoriji se smatra, ima jedan institut koji je između promenjenih okolnosti više sile. On je dosta prilagođen baš prometu, međunarodnom prometu roba, taj institut, mislim da ga je korisno koristiti i između ostalog obuhvata i mogućnost da jedna strana ne odgovara za štetu i ne odgovara za izvršenje dok traje ta nepredvidljiva okolnost van njene kontrole i da se isto odnosi i na njenog podizvođača ukoliko je on u toj, znači na treće lice, ukoliko je on u toj poziciji, što može biti od koristi u međunarodnim ugovorima gde imamo u lancu više snabdevača. Promenula sam ovlaš i FIDIC pravila bez da u njih detaljno ulazimo. FIDIC pravila nisu ništa drugo nego ugovori, model ugovori koji se koriste u građevini i FIDIC, naročito crvena knjiga, ima određena pravila u pogledu više sile. Ona se u potpunosti uklapaju u zakon o obligacijama jer on kaže ja sam dispozitivan sa mojim pravilima, možete ugovarati šta hoćete, znači ako imate FIDIC crvenu knjigu, a niste ništa drugačije ugovorili, primenjivaće se pravila iz FIDIC-a crvene knjige u građevinarstvu. Ja neću dalje ulaziti u detalje, ali ja sam vrlo raspoložena da i tokom ove sesije, a naravno tu mogućnost ostavimo i danas u toku celog dana, pošaljete vaše pitanja i da probamo da vam na najbolji mogući način pomognemo u ovim još uvek vanrednim okolnostima koje će sigurno takve ostati u određenoj meri i nakon ukidanja vanrednog stanja, pogotovo u oblastima o kojima danas pričamo, ugovorno pravo i radno pravo. Ja ću sada reč dati mom kolegi Saši Sinđeliću i koleginici Ivani Stefanović, koji u našoj kancelariji upravo da radimo pravom, da vas upoznaju sa promenom u radnom pravu, odnosno onome o čemu treba voditi računa u toj oblasti. Hvala Ljubice. Ja bih na prvo mesto želela da pozdravim sve učesnike. Čitala sam tokom Ljubicinog izlaganja vaše komentare. Žao mi je ukoliko zbog preopterećenosti mreže niste bili u prilici da adekvatno propratite Ljubicino izlaganje, ali evo mogu da potvrdim da ćete naravno usled snimanja ovog webinara moći da pristupite sadržaju na taj način, ali kao što je Ljubica rekla, u toku današnjeg dana ostajemo na raspolaganju za sva vaša dodatna pitanja. Saša i ja smo osmislili da današnje izlaganje posvetimo najčešćim pitanjima, odnosno institutima koje su se najčešće javljali u našoj poslovnoj praksi u prethodnom periodu i da se osvrnemo na način regulisanja ove materije od strane zakonodavca, ali boga mi i od strane poslovne prakse. Nekako prva tema, odnosno prvi institut radnog prava koji se pojavio, odnosno nametnuo usled pandemije koja se javila u martu, bar u našoj zemlji, jeste primjena pravila korišćenja godišnjeg odmora i kolektivnog godišnjeg odmora od strane zaposlenih. Na prvom mestu bih istakla da proglašenje vanrednog stanja ni na koji način nije derogirao pravila Zakona o radu,
o korišćenju godišnjeg odmora. Dakle, i kao i u prethodnom periodu, poslodavac je bio taj koji je bio slobodan da odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, naravno uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje, samo rešenje, dakle pravni akt, pojedinačni pravni akt koji se zaposlenima dostavlja u pogledu vremena korišćenja godišnjeg odmora i dalje je morao da bude dostavljen najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. To je bilo vrlo često pitanje da li možemo da skratimo ovaj rok. Nažalost, nije bilo promene u pogledu ovih pravila. Izuzetno isključivo u situaciji ako zaposleni podnese zahtev za korišćenje godišnjeg odmora, rešenje može da mu se dostavi i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora. Tako da je zapravo u praksi bilo slučajeva kada su zaposleni naravno shvatali ozbiljnost čitave situacije i podnosili zahteve za korišćenje godišnjeg odmora i samim tim smo rešavali u praksi ovu nezgodu, odnosno situaciju da čekamo 15 dana pre početka korišćenja godišnjeg odmora. Kada je reč o korišćenju kolektivnog godišnjeg odmora, pravila su ista. Razlika je u tome što se u ovom slučaju donosi rešenje o godišnjem odmoru u komu se navode zaposleni i organizacioni delovi u kojima su zaposleni radno angažovani i ovo rešenje se ističe na oglasnoj tabli poslodavca, takođe najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime se smatra da je rešenje uručeno zaposlenima. Moram reći da je u poslovnoj praksi bilo uobičajeno da se zaposlenima prvo omogući korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora uz potpisan zahtev, dakle na inicijativu zaposlenog, a nakon toga su poslodavci uglavnom odlučivali o eventualnom korišćenju kolektivnog godišnjeg odmora za 2020. godinu, koji bi naravno podrazumevao obavezu da se zaposlenima omogući da najmanje 2 nedelje iskoriste do kraja kalendarske godine. Nakon ove teme koja se prva javila, usledila je nedoumica na koji način bi poslodavci trebali da postupaju sa zaposlenima koji spadaju u kategorije naročito ugroženih lica, pre svega zaposlenima koji boluju od hroničnih bolesti. U ovoj oblasti Vlada Republike Srbije je sredinom marta usvojila uredbu o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja i postojala je jedna odluka, odnosno preporuka Ministarstva za rad koja se oslanjala na preporuku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a koja je naročito regulisala način organizovanja rada za lica koje spadaju u ugrožene kategorije zaposlenih. Pre svega je uredba o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ponudila je rešenje, odnosno propisala je obavezu za poslodavce da omoguće zaposlenima obavljanje poslova van prostorije poslodavca. Tada je reč o radu od kuće, odnosno radu na daljinu. Dakle, ovo pravilo, rad na daljinu, odnosno rad van prostorije poslodavca, se primjenjivao na sva radna mesta na kojima je moguće da poslodavci organizuju rad na takav način. Sama pravna tehnika uvođenja rada van prostorije poslodavca jeste bilo da je poslodavac mogao rešenjem da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorije poslodavca ukoliko opštim aktom ili ugovorom o radu nije predviđen i detaljno propisan rad
na daljinu, odnosno rad od kuće. Najčešće je ovo bio slučaj, opšti akti, odnosno ugovori o radu nisu propisivali način organizovanja rada od kuće, tako da su naši klijenti pristupali izradi ovih pojedinačnih rešenja, koje su naravno imala i određenu obaveznu sadržinu, koja je propisana i uredbom, ali je propisana i zakonom o radu koji reguliše ovu materiju. Dalje je postojala alternativa, odnosno uredba propisuje da poslodavac čija je priroda delatnosti takva da ne može da organizuje rad na daljinu, odnosno rad od kuće, neophodno je bilo da svoje poslovanje uskladi sa uslovima, odnosno okolnostima tokom vanrednog stanja. Šta bi to u praksi, odnosno šta je to u praksi podrazumevalo? Podrazumevalo je pre svega da ukoliko je to opet moguće i ne iziskuje neka dodatna sredstva, poslodavci su organizovali rad u smenama kako bi što manji broj zaposlenih rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji. Takođe, poslodavci su omogućavali održavanje poslovnih sastanaka elektronskim putem, odlagali službena putovanja i prekomerna kretanja i angažovanja zaposlenih. Ono što je uredba dalje propisala jeste da je poslodavac dužan da u cilju osiguranja zaštite i života, odnosno zdravlja zaposlenih, obezbede sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za zaposlene to je uglavnom podrazumevalo, dakle, higijenske mere, mere koje se odnose na propisano odstojanje, odnosno zaštitu zaposlenih od prekomernih ličnih kontakata, a za zaposlene koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa većim brojem lica, to je naravno bio i open space vrlo prisutno kao pitanje, bilo je potrebno obezbediti dovoljne količine zaštite, dakle opet higijenske mere. U skladu sa objašnjenjem Ministarstva za rad, navedeno je dalje da preporuku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koja je takođe doneta sredinom marta, par dana nakon uredbe, treba primeniti i na poslodavce u privatnom sektoru, ukoliko to dozvoljava delatnost rada poslodavca. Ova preporuka, odnosno odluka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave se upravo ticala zaposlenih koji spadaju u naročito ugrožena lica. I vidjet ćemo kasnije, dakle, roditelje koji imaju maloletnu decu do 12 godina. Dakle, o čemu preporuka zapravo govori? Shodno navedenoj preporuci, poslodavci bi trebali prvenstveno da imaju u vidu da su naročito ugrožena lica sa hroničnim oboljenjima i lica koja su starije od 60 godina, a da posebnu zaštitu u ovom periodu treba da imaju roditelji deteta do 12 godina, naročito u slučaju ako samostalno vrše roditeljsko pravo ili ako je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza. Preporuka ministarstva jeste bila da je za ova lica potrebno omogućiti, odnosno organizovati rad, pre svega rad od kuće, dakle isti je metod bio, da kažem, organizovanje rada. Dakle, omogućiti rad od kuće, a ukoliko to nije moguće, obezbediti rad u smenama na način da jedan od roditelja može da bude uz dete. Dakle, kada govorimo o roditeljima koji imaju decu do 12 godina. Ono što ukoliko je potrebno ukoliko imate potrebu, dakle, da dodatno se informišete, mislim da je ovo već daleko primenjeno do sada, ali postoji jedno detaljno objašnjenje
prava i obaveza radnika i poslodavaca za vreme vanrednog stanja koje je objavljeno na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 24. marta 2020. godine. I tu su data detaljne instrukcije na koji način bi poslodavci trebali da organizuju ovakav rad. Ja bih na ovom mestu napomenula, stiglo nam je pre početka webinara, stiglo nam je jedno pitanje učesnika koje se odnosilo na zaposlene koji imaju status invalida ili imaju bolest koja ih svrstava u ovu ugroženu kategoriju. Pitanje je bilo kako njihovo radno angažovanje organizovati po ukidanju vanrednog stanja, a pre ukidanja naredbe o proglašenju epidemije od većeg epidemiološkog značaja. Ja bih na ovom mestu napomenula da shodno uredbi i ovim preporukama Ministarstva lica sa invaliditetom ne spadaju ugrožena lica shodno uredbi, ali svakako na njih se moraju primeniti odredbe zakona koje regulišu njihovo radno angažovanje. A kada je reč o ukidanju vanrednog stanja, ne smatramo da će time poslodavci u samom momentu ukidanja uredbe biti lišeni obaveze da sprovode sve mere zaštite na radu. Dakle, mišljenja smo da sva ova do sada propisana pravila treba poslodavci i dalje da primenjuju, iz razloga što je poslodavac u svakom slučaju dužan da primeni sve mere zaštite na radu kako bi se rizik oboljevanja navedenih lica smanjio na najmanju moguću meru. Ja verujem da će u nekom narednom periodu možda i uslediti neka nova odluka, instrukcija, odnosno uputstvo, preporuka nadležnih organa, ali do tada mišljenja smo da poslodavac treba da primeni sve mere zaštite na radu, odnosno ne treba da odstupi od istih i u narednom periodu. Jedna veoma zanimljiva tema koja se u prethodnom periodu nametnula jeste primena instituta, radno-pravnog instituta privremenog prekida rada poslodavca. I sada imamo dva različita instituta koja su bila vrlo aktuelna. Jedan jeste privremeni prekid rada poslodavca iz ekonomskih razloga ili čuveni član 116 Zakona o radu, a drugi se odnosio na privremeni prekid rada zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, odnosno čuveni član 117 Zakona o radu. Klijenti su najčešće postavljali pitanje u čemu je razlika, kom institutu treba pribeći u narednom periodu i šta bi prosto bio savet da se oslušne kako to i inspekcija rada, odnosno nadležno ministarstvo vidi u narednom periodu rešenje za privremeni prekid rada. Kom institutu je svrsishodnije pribeći imajući u vidu novonastalu situaciju. Ja bih samo da iskoristim priliku da generalno kažem reč dve o privremenom prekidu rada poslodavca zbog ekonomskih razloga. Dakle, odlukom poslodavca može se odrediti prekid rada ili smanjenje obima rada bez krivice zaposlenog i u tom slučaju zaposleni ima pravo na naknadu koja je propisana u skladu sa Zakonom o radu, ne može se smanjivati i ona iznosi najmanje 60% prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci, s tim što ona naravno ne može biti manja od minimalne zarade. Opštim aktom, naravno, kao i za sve ostalo, zaposlenima mogu biti zagarantovana veća prava, veći obim prava, tako da ova naknada, ukoliko je opštim aktom propisana u nekom većem iznosu, to će se primenjivati. Period primene ovog instituta jeste najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini.
Nakon toga period se može produžiti, vidjet ćemo posle na koji način. Ono što je nama vrlo bilo važno da, kako bismo napravili razliku između primjene ova dva instituta, vrlo je važno da imamo u vidu da prekid rada po ovom članu predstavlja suspenziju ugovora o radu zbog ekonomskih poteškoća. Dakle, to je takozvani prinudni odmor. Bez krivice zaposlenog, a razlozi leže u tome što je privreda, odnosno proces rada kod poslodavca usled ekonomskih poteškoća zastao, odnosno vrlo je otežan. U tom slučaju, dakle, bez krivice zaposlenog dolazi do prekida rada kod poslodavca. Radi se o pravnom institutu koji je na neki način supstitut tehnološkom višku kako bi se izbeglo otpuštanje radnika ili eventualno stečaj privrednih društava. Dakle, sama pravna tehnika uvođenja ovog instituta jeste bila da poslodavci donose odluke o uvođenju prekida rada i uz odluku izrađuju i pojedinačna rešenja kojima zaposlenima odlučuju o prekidu rada i uručuju ta rešenja neposredno zaposlenima. Ono što je izmenjeno u primjeni ovog instituta jeste da u slučaju prekida rada koje zahteva duže od 45 radnih dana, poslodavac može uz prethodnu saglasnost ministra uputiti zaposlenog na odsustvo koje je duže od 45 dana. Dakle, iako je Zakon o radu propisao da će pre davanja saglasnosti ministar biti dužan da zatraži mišljenje reprezentativnog sindikata na nivou Republike, Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva za rad donela zaključak da se rešenje za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaju bez prethodne saglasnosti sindikata. Na ovaj način je vrlo skraćen postupak, odnosno sama propisana procedura, i ono što je isto novina jeste da su se rešenja ministarstva, ideja je bila da se rešenja ministarstva uručuju poslodavcima elektronskim putem. Moram reći da je u samoj praksi, kako na inicijativu verovatno mnogih inspektora rada, odnosno nadležnog ministarstva, njihova ideja, odnosno savjet je uvek bio da se pribegava primeni ovom institutu, dakle prekidu rada po članu 116. Razlozi su bili isključivo zaštita zaposlenih, iz razloga što je naknada za vreme privremenog prekida rada u ovom slučaju zagarantovana zakonom i ona ne može iznositi manje od 60%. Kada je reč o institutu prekida rada po članu 117, odnosno zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, moram reći da je ukoliko su poslodavci želeli da pribegnu primeni ovog instituta, bilo je neophodno da do prekida rada dođe na osnovu naredbe nadležnog državnog organa, što mi u konkretnom slučaju nismo imali, ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koje je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih. U navedenom slučaju zaposleni bi imao pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, odnosno opštim aktom i ugovorom o radu. Dakle, ovde nismo imali zakonski korektiv, odnosno zakon nije nametnuo koliko ova naknada može da iznosi. Ovaj institut se dakle vezuje za prekid rada zbog neobezbeđivanja mera zaštite na radu,
kada se prekida rad kako bi se sprečio rad koji predstavlja neposrednu opasnost po zdravlje i bezbednost radnika, jer poslodavac nije bio u mogućnosti da obezbedi mere zaštite na radu. U konkretnom slučaju, dakle, morao bi da postoji akt nadležnog organa, primjer radi inspekcije rada ili nadležnog organa poslodavca za zaštitu i bezbednost na radu o prekidu rada usled neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite na radu. Takođe, poslodavci su morali donositi i pojedinačno rešenje za svakog zaposlenog kojim se odlučuje o tome i morala je postojati posebna odluka poslodavca. Moram reći da je vrlo retko ovaj institut bio primenjivan i to na samom početku, prosto dok poslodavci nisu dobili neku oslušnuli stav inspekcije rada. Kada je inspekcija rada rekla mi smo radi da primenite član 116, svi su primenjivali član 16. Tako da što se tiče člana 17 imali smo 1 do 2 slučaja za čitavo ovo vreme. Ono što se takođe javilo kao rešenje za savladavanje ovih prepreka koje smo imali u organizaciji rada jeste bilo i primjena instituta preraspodele radnog vremena. Ja moram reći da u ovom slučaju ništa nije izmenjeno, dakle ista su pravila, ista su zakonska pravila koja su važila do sada. Preraspodela radnog vremena se vršila tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od 6 meseci u toku naravno kalendarske godine u proseku ne bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog. Međutim, ono što se u našoj poslovnoj praksi pokazalo kao interesantnim i dobili smo često kao pitanje, jeste na koji način poslodavci da isplaćuju zarade u slučaju preraspodela radnog vremena, dakle, da li srazmerno obavljenom radu ili isplaćivati tokom čitavog perioda zaradu koja će biti. Dakle, postojale su 2 mogućnosti. Da se zarada isplaćuje u skladu sa vremenom provedenim, odnosno u skladu sa periodom kada je zaposleni faktički radio, ili da se zarada uvek isplaćuje u punom ugovorenom iznosu bez obzira na preraspodelu. Mi smo pronašli mišljenje ministarstva povodom ove teme i mišljenje ministarstva je ukazivalo na to da bi u cilju obezbeđenja materijalne i socijalne sigurnosti zaposlenog isplate zarade trebalo da se vrši tako da zaposleni u svakom periodu, čak i kada radi duže i kada radi kraće od punog radnog vremena, prima zaradu za pun fond časova koji je ostvario kod poslodavca, odnosno kao da radi 40 časova nedeljno. To je onako bila jedna zanimljivost koja nam se javila. I ja bih se dotakla, nemoguće ne dotaći se, finansijskih olakšica za pomoć privredi u uslovima pandemije. Međutim, mislim da smo nekako bili i morali biti u toku sa pravilima najavljenih, odnosno usvojenih mera Vlade Republike Srbije za ekonomsku pomoć privredi. Svi smo morali da apliciramo, odnosno svi ste već, verujemo, aplicirali, tako da u tom smislu i za poreske olakšice i za direktnu novčanu pomoć. Ono što bih ja sada izdvojila kao veoma važnu činjenicu koju treba imati u vidu tokom čitavog perioda, dakle o čemu korisnik pogodnosti mora voditi računa. Privredni subjekti koji se koriste poreskim olakšicama i direktnim novčanim davanjima po osnovu uredbe gube prava ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od 3 meseca
od poslednje isplate direktnih davanja smanje broj zaposlenih za više od 10% uz primjenu posebnih pravila za zaposlene koji su radno angažovani na određeno vreme. Naravno, vrlo su česta bila pitanja povodom ovog pravila. Kao jedno od najčešćih pitanja jeste bilo da li se zaposleni koji daju otkaz, dakle da li zaposleni koji da otkaz se računa u ovih 10%. Dakle, otkaz ugovora o radu na osnovu izjave zaposlenog i odluke zaposlenog, da li će se smatrati da je taj zaposleni, da li će spadati u ovih 10%. Uspeli smo da pronađemo i odgovor nadležnih na ovo pitanje i moram reći da je odgovor začuđujući, odnosno odgovor je glasio da je uredbom navedeno da je opravdani razlog samo prekid radnog odnosa na određeno vreme, odnosno da poslodavac gubi pravo na pogodnosti iz uredbe ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, isključivo su izuzeti zaposleni kojima ističe ugovor o radu na određeno vreme. Dakle, prestanak radnog odnosa zaposlenog po svim ostalim osnovima se uračunava u navedeno ograničenje od 10%, uključujući i otkaz ugovora o radu koje daje sam zaposleni. U tom slučaju, dakle, mišljenje je ministarstva da postoji otkazni rok u kome poslodavac može da nađe zamenu za zaposlenog koji je dao otkaz. Dakle, ako vam zaposleni da otkaz, vi imate u periodu otkaznog roka dovoljno vremena da pronađete zamenu i na taj način ne gubite navedena prava. Ja bih samo još na kraju istakla da privredni subjekti koji postupe suprotno uslovima pod kojima su pogodnosti odobrene, mogu računati ne samo na gubitak prava i obavezu vraćanja primljenih sredstava, uz naravno kamatu, već i na visoke prekršajne kazne. Tako da je vrlo važno voditi računa da uredbu primenjujete sa brižljivom pažnjom i velikom pažnjom. Ja vam se zahvaljujem i reč dajem kolegi Saši Sinđeliću, koji je partner naše kancelarije za oblasti radnog prava, a na kraju vas pozivamo da postavite pitanja dodatno. Zahvaljujem se Ivani na ovako jednom obuhvatnom izlaganju vezano za sve teme iz radnog prava koje su bile problematične u prethodnom periodu. Manje više Ivane, po mom razumevanju, ovo sve pokrila, tako da bi sada, imajući u vidu i vremenski period do sadašnjih izlaganja, jer smo negde prilike na nekih 60 minuta, sada bi ovde ostavio praktično vama mogućnost da postavite eventualno pitanje ukoliko imate vezano za današnje teme koje smo obratili. Ja se izvinjam, da li ima neko pitanje koliko vidim? Da, evo ja gledam na chatu, za sada nema pitanja, jedino molba da se dostavi. A evo stiglo jedno pitanje od Predraga. Ja ne mogu do kraja da pročitam pitanje iz nekog poznatog razloga. Koja prava imaju mali privrednici kojima je odlukom vlade zabranjen rad u vreme, da se dalje ne mogu da pročitam. Aha, evo, koje prava imaju mali privrednici kojima je odlukom vlade zabranjen rad u vreme pandemije, restorani, kafići, kafane i slično? Da li oni mogu tražiti neku naknadu štete, na primjer zbog izgubljene dobiti od države, i koga tačno tužiti? Na osnovu čega bi se tužba podnela? Procena panelista, da li bi i koliko taj postupak bio uspešan za privrednika? Da li to što je država donela uredbu o merama za smanjenje uticaja pandemije dovoljno da se nadoknadi šteta koje privrednik
imao. I nastavlja se pitanje, ja bih predložila Predragu da nam pošalje e-mail u toku današnjeg dana sa pitanjima na koje ćemo odgovoriti imajući u vidu da je zaista da su obimna pitanja i ne postoji jedno pitanje, nego je više njih, ako se slažete, naravno. Da, slažem se sa Ivanom. Ovo je pitanje poprilično, moram reći, pitanje na koje je teško dati u trenutku jednoznačan odgovor. Smatram da tužba za naknadu štete protiv države zbog donošenja odluke o uvođenju vanrednog stanja kojima je došlo na neki način do zabrane mogućnosti rada privrednika ne bi dalo pravo na naknadu štete i ne vidim zaista osnov po kojem bi sud obavezao državu da naknadu štetu privrednicima imajući u vidu specifičnost ove situacije, ove pandemije i da su to upravo bile mere koje je država primenila ne bi li se sprečilo širenje zaraze, a ove uredbe koje su donete u vidu određenih subvencija, u vidu određenih davanja i pomoći privrednim subjektima praktično imaju za cilj da pokriju na neki način njihovo poslovanje i da im pomognu da prevaziđu nastalu situaciju. Tako da smatram da takve vrste tužbi, naravno, to zahteva detaljnu analizu, ali na prvu loptu zaista ne vidim osnov za naknadu. Ne, možeš ti da pročitaš ove sledeće pitanje, pošto... Meni još ništa nije stiglo, samo da vidim. Ne. Ja vas pozivam ukoliko imate dodatna pitanja da nam i lično postavite, dakle ne morate u chatu, ako je zgodnije ovako. Ja se izvinjam, da li vi mene čujete? Da, čujem te. Izvini Ivana, ili imamo još pitanje? Ne, Predrag se zahvalio samo na sugestiji i okvirnom odgovoru i to je to, nema dodatnih izuzev, naravno molbe da se dobije link. Ja pretpostavljam da će nam se učesnici obratiti u toku dana ukoliko se jave dodatna pitanja. Slažem se, u suštini svi su imali mogućnost da prate vaše iscrpno izlaganje današnje. Za sva pitanja mogu da se obrate i na naš klubski mail klub@cpk.rs. Sad ne znam, Ivana, vaše mailove, na koje vaš mail bi mogli da proslede pitanje možda? Mislim da bi možda najzgodnije bilo da pošalju pitanje na kancelarijski mail koji glasi office@tsg, dakle tomicinđilićgroza.rs. A evo i Ljubica je upravo u chatu upisala naš e-mail, tako da učesnici mogu i tu da vide. Dobro, ništa, zahvaljujem se svima na učestvovanju na današnjem webinaru. Saznanje stečeno danas će nam sigurno biti od pomoći da se što pre vratimo normalnom načinu života i rada koliko nam to bude bilo moguće. U skorije vreme, ali definitivno u daljem toku vremena verujem da će to biti sve kao što je bilo u prethodnom periodu. Želim dodatno da kažem da Slavnački poslovni klub u maju planira dodatno još online događaja i pozivamo sve da budu aktivni, da nam predlože šta bi želeli da čuju, da se organizuje, šta im je neophodno. Kao uvek stojimo na raspolaganju za svaku dodatnu informaciju i asistenciju i želimo vam da budete i ostanete zdravi i sve najbolje svima. Prijetno!